Baby Adom TV Badwam Jumadi eso ntino sister Sunday be a guy on Ohima Perez omugusu echele e Dubai ai de nyame tumi eye no ne asanya kwanya anya ANTEC HERBAL Center for e wo hase ya ye no ebedi enkomo nso ye bibidro e no wode eboa akosia sechiwa ginedwa ofri ANTEC HERBAL Center oba ye mo akwaba se bibi abokode e nyame ase papa yeka ANTEC HERBAL Center niema be no wadwama so bedase ye no mi ensa e na me di wan dance ye chairman sign a Spanish garlic capsules, Spanish garlic mixture, and Spanish ginkgo capsules. Na de edi kan kra no me pese tiefo nya ahotoso se ye nro nyina for Food and Drugs Authority eni nyumakuo ahodo e wose woje enuane ni nrotum e wo Ghana ha ansa na ye de ekọ enipaduemu no afo wo nsam ama wo de stamp team so se ye nro ye enti abrebia enioma me bebobo so obehu ni nsankyerene wo enipaduemu a wo pedro e de ayi afiri ho na wo ho atọwo no kai say ANTEC HERBAL Center ye will be mawa ebeboa atu yare ase ye nrosu ye san de boy ye ho ban na ye dra medical de akere wo Spanish ginkgo capsules ye next time mo ba na mudi bia ba na ehu your Spanish ginkgo capsules eno na daka na ye green wo ko bebia to edru bia na ye yima wo a hwehu say ya twere ho ANTEC HERBAL Center okode an komo fufuo eda ye de atwa ne kanko a wo hemfimfin Spanish ginkgo capsules near the ginkgo biloba leaf eneye. Me pesa obema ofun so abanfa so amamye na no pay. Call search engine na hwehwe eye ginkgo biloba leaf. Ginkgo biloba leaf. Ne health benefits are ewom. Eya na mpempi nipa ni bi eye chinyeche for say edro ba ko pen na mobodin amoka yare ahodo bebre. Ba ko health benefits of ginkgo biloba leaf. Ubo se abopo niema bebre ba ko wa ya summarize na kama ya ne 12 health benefits of ginkgo biloba leaf. Sa haban no ya fa ne ho ene ye dia ye dro. 80 health benefits a obehunu wo ho bia e wo ye dro ni mo. De edi kan o se ekita antioxidant a e draw so a e boa we nipadua. Antioxidant nso ne kra ye cells e we nipadua mo no e ya wodo bebre ewu a ene ma ye nwi e ma ye morre. Sa cells ne kita wo a wo ye okrati asefo ankasa. Na sodofo se yare ta bobo ana sa wo ho no mo a obekọ hospital na ka chaw cells na enya abnormal growth and na friend cancer no a ompese obedru sa empempenso na no ahwehwe edu e friend Spanish ginkgo capsules anom ebeboa akora wo cells na said e be ya enya abnormal growth nemom ebenyini na wu wani bremu ebidi 3 days ebidi 7 days ebidi 6 days ebenyini na wu wani bremu na enya abnormal growth na the American wasema your friend is say antioxidants no and also na ebeboa wo immune system ama immune system no etimi enya hoden a ebetimi akona atunyare wase ne sa so nti se opese antioxidant e wo nipadua mu do so a adura minim se ebeboa ye ba kope Spanish ginkgo capsules eno ne adura ye mama ye mamema etimi se wa sa woteme kan na atwodin no to na ko baabi oto adura no kokotobi na ebeboa na say we no dey capsules dey mini ni bia ye mini no bia ye ni show ho dey bi we dey ye mini no nko a and na ye san was Spanish garlic mixture eno ye adura obo se de ankatwade ene garlic nyina ato ho na wo dey kofa ebu ba ko bia na hwe ne health benefits na se wo wia ye wo other saponins 13 na yakan bom e de aye dry friend Spanish garlic mixture eboa we ni pedua no ehohoro mu eyi amamman ene sade bone efro system ni mu yakoma be ye adwuma yi a eye moja na obepompe no se benya entini ni mu afa na akwa aba na enframa dodo e wose ewo emoja ni mu ensu dodo e wose ewo moja ni mu ene se de emoja na emuduro crasity no so betimi regulate ni na so system no benya ahode ode be regulate naturally a e was so Spanish garlic mixture adure ye ebeboa wakoma esan sese umoja kwan ni si a ema akoma na adwuma wo ye no ontumi enye ni yie enti abre bia no agisa akoma no kofa hodin bia broni beka se pressure bi no dia pompe moja no enti wan wi a beka hospital ni aka tro say wanya pressure enye bibia say akoma na adwuma wo ye no ebro so moja ni ntimi ni afrisane yie enti kwato Spanish garlic mixture nenom ankatwade wom ewo wom garlic wom ni nyina du ni peduemu a eye adwuma se be ya Mitwono yes Spanish garlic mixture esa aboa wona etu nkromo
mo hwan kromo na fe menstrual disorders nso ese ye ho adwuma pa ye ho adwuma pa sanse sade bone adeda sabi wontini ne edroban ni mu a frama ni nya kwan entwam eno dey produces our sound no enti sa wonom Spanish garlic mixture no a enane sa de boni nyina na ma entini a ewo nipaduam ne droban no ni nyina timi aflow kama enti ye kanfo ma obia se eye so obanum bi enka ma yare no anumunka halitosis minia kum nkrofo egu nkrofo aware say relationships bebre enti sa wote yenka na yare mienu say halitosis and obi odware a na ne ho keka no no okoto aduro nu a fra ye doctor ne no nkasa ye doctor number no 0266 114111 0266 1141 11 frene ne nkasa sa yare nu mienu obeche okwan ya befa so a obenum a say yare no should be mai halitosis anumunka bone ene obi a odware a na ne ho keka no na so bi a na ne ho keka no to no san dey also friend doctor ansan one madu wa kire no say dey obenum no na number ne yes say 0266 114111 eno ni mienu utimi ka bom nsuso nom ebia e powerful utimi ka enunu mienu no ebom Spanish jingo capsules and Spanish garlic capsules and yes I was Spanish now garlic capsules yes I was Spanish garlic mixture utim ebia mixture and ebia capsules yes a mixture na de nyama foforo afra eya aduro nsuo and yes Spanish garlic capsules and obi abo ne ho ban obi ahia garlic ahoden enti so obi ahia garlic as your supplement garlic a wo de num weduru ana say wo de bo ho ban eno no ko ahwe a free ANTEC HERBAL center a friend Spanish garlic capsules aduro no ye oba ubu wonsa wote ya na se entimi mayi wono ma eboawo esansa Spanish garlic capsules na Spanish garlic mixture ne mienu no eye ntini mu adwumanti oyo obema na wo ye mre a naturally no maduru a ebema ntini na ho odin aba enkono aphrodisiac anwe yo chana akofo ohoko asem foforo e de aba wonom Spanish garlic capsules na Spanish garlic mixture ni bomu a ebeboa wo na ma wo ye slim but wo so mo aye odududu no maduo no mienu ebeboa wo kokete so a wontumi na moja ni ni afrosane ye a wo organs no currently function ye no Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture ebeboa adanse wo ho ahotoso wo say ye nuro ye emomo penfo nom bi yo ma abofra no fo ennom bi ena kwada ondi 12 years ennom na ade ba ko ne say Spanish ginkgo capsules no eye arefie duro tatahwe ehode na ewo mu no eboa adwen ema adwen ne kanyan ema wutumi kaya de entam enti wo awusua de awunhunu wo asa de why depressed na say wo anxiety wo hwe ahoden a ewo Spanish ginkgo capsules mu a obehu wo internet so a ebeka show say eye arefie duro tatahwe sa wadaroma yenhwe ba bia nnure ye benya bia to yo okọ baby etu edru wo Ghana ha bia ewo se winya bie na se wokọ baby na winya bia bo modern se obekọ wenim esan se drug stores na pharmacy shops na herbal centers na mpo ayaresa bia wo mode enhabanuo sayare no emu bebreji ye nuro e de sayare san se ahotoso ewo so na emom se woton wedru na woni bi opese wotu bi ton a the same number na eye 0266 114111 ofren a ubenya yen akwani aba ne ne marketing kisibenti sa ofren doctor na wunya no a ubetimi send ne audio message e wo WhatsApp eno hia pa eno de brebia obegena home no sha obehu na ono so record ya na so test so de be ya ubenya emuaye number ko na ayarefo ben ebefre ana so obi opebia tu aton na nkomo bia pesa oni yedifa oyare ho no ofren number na 0266 1141 11 Doctor no be dim. Me sure say wo pedodo atu nso so a ofre number na obetimi aboa ye. Enti e bia ba bia obenya bie eye Hallows Herbal e wo Kanshi Drug Lane, Tenatet Herbal, Repatch Ventures, with Dama Herbal, Washaman, Equus Pharmacy, eye House of Drugs, Juka Pharmacy Kaswa, Dependable Herbal, Wobandina, Nolingo Herbal, wo Hohoi, Volta Region, Albert Sam Pharmacy ewo ho na fe Herbal ne pharmacy shops nyina mu sade wo hima kano dada no ntino nroi ni abobo so pato bibibie mu ho a beka to aso a de ho ne se ema obi na daw aka ne no nanim de wo fam enti ne yesi aduro ba ko na se yare ahodo we ni ene de nya nim de aba ma ya hunu se
enema hodo ewo enuaba no mu no se ye ka ni nyina bom na ye nyi bia mfiri mu a wonom a e de sanfaso no bro se de ye ya wo surgery ye wi a ma painkiller ma para ma wonom oti akonkoniwa na ye wo ya ma para ma wonom sanso so na wo yam kra ya wo ya bebre a se de bia pain ni be kofom ne ma painkiller ma wonom no saa na ahodi bi wo ha wo jinkomu a eye adwuma wa adwene mu eye adwuma wa poso hwe wo sasabro saa ahoden kro na efiri ni pedua mu a saa ohohodo bebre beba enti e ma wo saa ahoden na efiri ni pedua no mu a eno no boa se de be ya bebia ni sinto aba wo system ne mu bia no na eyi afiri honom enti ye nuro ye ahotoso nso ne adanse wo se obi onum bibia onya ayaresa yemfa onsi ane na o se enti ANTEC HERBAL Center womo the Spanish garlic mission capsules and a Spanish ginkgo capsules abana ete won kana number no 0266 114111 0266 114111 de chewadwin bia frɛ won na yenyina no so na ene yenkomo no yemfansi ha mambotma ye krado one ohima Messi ya wonmo ewo cafe ba no a hosepe na wonde etoaso medi afia amankwa tamaklum kwa hoden wo hɔ a yebesehia